Enkuyanja y'abantu erizono yabasa kushendekereza Abias Asimwe ogwo abazigu bakamwita Rwamukaga omu tawuni ya Kashenyi omuri Bushenyi. Omurebezi wa Western Kore niwe yayebemberamu emikoro yo kushendekereza omugenzi. Objective. Dear police, army, our leaders in the government, be fair, be objective. Do not allow money to confuse your thinking. Izaho ngururu abantu kuzo mugongo ayibabe okaro muntu asomere aine degree era kata munabara abantu abariyo mugongo ana basatu ana bana atana basatu kaga na babiri kaga na mushaka kaga na atana turiyo mu bwire ubu government erigena hindahindura mu mbintu eriyo nesenya obukioski abo kuguza capata abasigazi baferirwe ibintu byabo haza twatahirwa obushuma abasigazi bakufayo ubwo musigaza isere aine myaka 24 kandi twantureba abantu abaferirwe business bona bariyo mu range age bariyo myaka 19 kusiha ya 24 kandi tubakuteka tibine kibakuferwa Benji ombazichi abaika mukorogo bawanja kugambara Abias Asimwe komuntu omuteganda. No mumbantu abikoze nabo directly okutandika 2026. Yowe kandi chairman wa finance planning and administration ombuye wa Rongi no Isanganya nabo ahubwo Greater Bushenyi yona. Kandi ogu akari senior senior accountant in charge of expenditure. Kanobwe wo chairman wa finance nana akorani yo directed. Omudumizi wa polisi abo cyanga cya Bushenyi Mpango yahereza abazici amasiko ngo bakwasire bamwe abantu abantu bokonja kubahwera omukwata bakita benyine. And I will not go deep, my Lord Bishop, into the details, but we have 7 suspects, and the key suspect is confessing to have committed the offense of murdering the late Abias. It's the rogue mtakoreruka. Eya beramochize. Akavuka kakono kwenu reba kati. Kasiri. Ebino takwasa kuperera. Mwachitamaho da police ko rugwayo. Nisima police na Kashenyi community abantu bakamuronda abantu mwe bakatambura bazombi kushaka baza kandi bahangana bakuronda mu mwana wabo nobere meyasha na wa Kashenyi yona nyakumwita okugira polisi ashangira ayishirikire omwidari ya roji ngunebisigara bimwe bya nyakufa mwebari akono nokoje ngo mwisere konga ngayense konga omuntu nawo kwita rata ukutema tema rata ukose nakupasira nafuta kai kumbirebere no mutuma kwanje nagira nti kama rwanzo mu ruhanga akubugwa batisi Abias abaye nibinje byabena manisi omugenzi yafera myaka 57 y'obukuru amakuraga gasha kwa Ben Muhozi.